Jiketi jai ase. Agasala ilo chancha. Jisirikelo kikesuneno. Michipushi pipieni. Kupulumi heo susachiluni. Akhnemi koyem tanani. O azaki haki unganaka aketoi hamirungakani. Chengule jokivichilu shachangu agla amle mena cheng wokim kulo ani ajino azuriko ajino yagi imi akibo lakilori okitim tanani. Naga fokrasi pikuno Prosperjusli kepipe Kamsurju kivishinishi Sukusha jisubiloku Nuhana ashashigo na yegilamiko Asala cheni rimesala kije ocheni Mlope bidelo izuvui akemiko agime salacheni. Alho kimla kutomo ani. Kuno uno shinika. Ningu kikano lukim shini. Kristo ganguno ninguno ni ado agu lokila kilo lomlo kuchimila kia timiti pau nuha ipiku tipau ti kalilo kukusumishishi unuha nuha ki kakilo Nuhano panangu kuchemu unuha ki kakilo timi ko munubez no puhakabe alhono pulho sike ugasu hipako yetimi kono pepimchenani askivishi sha aglakushi ipagani Jesus ameja borasta kolidivi Paolo cheni O jumesini jusi cheni Aje kipitsala Loki vi salakije pe khaton hakani jisir kelo sakara ki jepumu fukura chelu Timi kuto motilengo
pagtakim laging sakga ampeu kurono irinika yerillami kono ishikutolo Hinektsigalango api Yeri lekini mishi akiko Wakini nepekeza kelu Nono tishi yeri loche arimu Ikemu atsitsilo yekmtsila kiki Alhogungu pelo osa suche pelo Kile kile chapimu junani La kachile kulupu kirinim tolo Ashino pulo keye Agunguna pulamo Kriston misala kipe kirinim tolo Anaboki viko junim lotimo Atsine ko ani Muruselitova Pendi kona hiwaye Asisine kona hiwaye Akuli no hiwaye Anhenguli no hiwaye Yakabana hiwaye Pulkopi kona hiwaye Akapikila baba sene mipani Akabologi baba sene hiwaye Zgato ikem kucho kene Kana video hi chilanjila alhoya hiwe Naga miyagi pasishi Jukirle pushi pa kaske Naga niga Amku chok khakhana Alhoy tima sakyo ako to khakhana Ayagi hipa kola nim Jukirle puyagi shi kushishi Hiktipi yagla khul kuya alojani Alhotim video hi itikulum kum Sikhla kumga kyo shapeni Itagin Alin nokshulnan kyo Shogla nokshulnan jela Utla kine itagin Kushakilyon ni Kum Sikhla kumga kyo shil pelo Amen